Pamirsa pembangunan rumah warga bantuan stimulan rumah rusak berat sangkaning kenilinuh ring warse kalih tali selikur kantos makin pemargennyane sayan ketincapang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Karangasem. Santukan durung tinas ring bulan Mei pembangunan nyani kelanturang kantos penguntat Juni. Kalak BPBD Karangasem ide bagus ketut arimbawa mausang sejatin nyane ancang pewangunan nyane wantah kantos panguntat Mei nanging santukan durung tinas mejanten pewangunan inucap kelanturang kantos panguntat bulan Juni. Arimbawa mausang saking kuentenan satak siada sekali unit rumah sane kawangun ring desa ban kubu miwa desa pempatan rendang wenten sawetara umah sane sampun kantos 100%. Lianan sane durung puput kaut sahayang digelisang Mangdani Anutin anceng galah nyani. Tias kapiambeng pengangkutan bahan material, santukan kahanan margi sani mewah nuju genah pewangunan, pai ketandane taler kapiambeng kirang nyani tukang bangunan. Sani mangkin asiki wangunan umah kekaryanin oleh pitung diri tukang. Sani ngawinang pewangunan nyani digelis puput. Sekadi gatre sadurung nyane rumah rusak berat sangkaning kenilinuh sani sampun kuangun wenten satak sia dase kali ring 16 dusun. Inggian ring dusun Jatituhu wenten 6 dase sia unit, Temakung petang dase kali unit, Manikaji 50 unit, dusun Daya 3 dase unit, Cigi 14 unit, Bonyoh 3 unit, Pengalusan kali unit, Bunga wenten kali dase unit, Darmaji kali dasa unit, Delundungan 3 unit, Belong kali unit, Pucang 5 unit, Tegas 5 unit, Waringin Siki unit, Alas Ngandang 6 unit, Kladian kali unit, Pemuteran kali unit, tur sanelianan wenten ring dusun Kubakal. Suang-suang wangunan umah poleh anggaran 50 juta rupiah. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.